Hello guys, it's me Phankri and you're watching on my YouTube channel that is Phankri Explorer Blog. So guys, hope you are having an amazing day. Lasi pini ladak Phankri Arong Riso Ejang atum tuwar kapangthir Asai Kedengpon lasi nilima taklem donji nang litumta nang lang dunbo made. Adim lang mi pik anloy han ni pi background lang tha. Lang mi pik de. Hai hello yo Riso Ejang tum ke claim podlock color with me mat lang mi pik di halak ke stage lo 6 anong vc program do polada ke Esto se jodió, la vecina no sé qué le dio, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero... Amen anh sẽ tham thử. Amen. To vâng ơi Sartimar pen korjang si non rusit cebong bom lo Pini itu morong tam tiklem lake karbi ningkan kimi lo la ben rong kier lo non rong kier apan pil kasapan lo rong kapangthir lo non kasapan lo na bahasa anak ke kam klem apa klaim wa cuma kier pini rong pina ben rong kier lo mat jadi di tangan dim casapan ing mat jod আর পানার জন্য থাকে গেল দিকে cepat duk to phải nak tu mandi
It's a very big thank you to all guys for watching my video, and if you like my video, please do not forget to share and subscribe. So from now, thanks for watching. Bye bye. Hello, everyone. Do subscribe.